Limbano rasyumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nasayat nga ron kasta. Ala, agtignay kayon ket amo yung tiaramidan nyo iti dayjay at tao. Kidnapin nyo. Ket amuan nyo ti kinasasino tinagitad kan kuana ti video. Well, boss. Kaya't ko nalinis ti trabaho nyo. Pili. Diyak kayat ngagkamali ka manan. Mangnamnama ka, boss. Kidnapan mo yung tao nga awan ti mapasama apulilyasan. Tatang, saan ka di pa'y nagsupli dito ospital ni Miguel? Eh, saan pa'y anak ka? Kunak man nagsubli matlada agos dito ospital. Day tama itinaybaga na kanya. Tatang, ang mga nasanan nagsubli pa'y ni Miguel. Ah. Naamon nanti sakit ko iti puso. Iso apat tsak adin akong sublan pa'y. Ay, di kagsaw iti kasta. Amok nga damay sa asaon ni Miguel. Impanamnaman na kanyak ti panagsubli na. Tatang, Iso at ikaw nagpanunot. Pagkalmaam lang ti isip mo. Urayan ta ti doktor. Taumay na ka man ang check-up. Manumay. Awan pa'y latiawag na bili. No kumustahan ti panang kidnap da iti tao. Anang awat iti video ti illegal laging. Ninong, Siga mo ti gayam iya. inasitgan ka Ninong. Naglago adi ka makaidna. Itay pa'y apo managnaka diti salas. Ha? Abay ka din, Ninong. Awan iya. Adala yung pampanunutek. Mabalin ang maamuan, Ninong? Diyak kaya't nga parparikot ka, Ninong. Napati ka kanyak? Gaputas sikatin ng tarakan. Kanang padpadakkel kanya. Altea. Tas lasikan ti pudpud no nga ama. Iya. Baybayan naklatan. Tigid na negosyong tiya si kasuhan. Kabalak na ito. Ninong, Arakot mo lang mapunasan na mamimpinsan ti parikot ko. ha? Sika talaga, Ninong. Arakupan ako niya. Ninong, Kasta iya. Makitam? Ni mag-antarig na. Napunas ang aming pinsan ti dagansan. Iti barokong ko. Kakadwa, agalirito kayo. Nakasarita kung di mapagtalkan asos tayo. Ijep unag ti ahensya. Imbaga na ti description di tawa kidnapan tayo. Putirog alalaki. Kinalabaga ti Maris ti Bato na. Wan Billy! Urahin tayo lang ti dismissal ti trabaho na. Apa man na makaruwar ti lalaki ti opisina. Amo yung tiramida nyo, Bing. Simple lang nga ramidan tayo, Billy! Sigun pa iti source tayo. Awanan ti sabali pa yung butirog. Kan nakabado iti Maris nalabaga iti opisina. 100% ada dyan ti target tayo. Ha? Billy! Tajayan ti target tayo. Butirog ka nakabado iti nalabaga. Amo yung tiramida nyo, kakadwa. Dumsag kayo dito yung kotse kat suruto nyo tayo dyan alalaki. Una ti doktor, mabalin mo ti rumwari ti ospitalin kung bigat. Basta agtultuloy ti panagtumar mo kadang iti na ireseta nga agas para iti sakit mo. wan tatang. Talungal daw mo ti panagtalinaad mo dito ospital anak ko. Kasanan dagiti agas ana ireseta. Awan pa'y mati maigatang tayo, tatang.
Ay, nilangan Miguel, tinamnamaag ang makatulong ka data, anak ko. Tatang, Inaramid ko ti amin nakabailak. Ngam, talaga kurang ti kwarta nga da kanya. tatang, Alah, di ka mandanagan. Amo ka di natabaybayan ti namarswa. Ni Apo Diyos ti pagkamangan ta. Kumusta ang direknam, nena? nasayang at matan, Miguel. Kunak na di ka nagsublipay. Imbagak matin kan nagsubliak. Mabalin kong tirumor dito ospital intong bigal. Namo akong dayta. Nakasarita ko ni Tata Cabo. Sa di na tayan ni tatang. Iso tinapan gimatang iti agas sa masapol mo. Ngam, sa di no tinangalaan na iti kwarta. Di mon panunutan dayta, nena. Tinapatag. Makabayad tayo dito ospital. Kan magatang amin nga agas sa kasapulan. Miguel, agyaw manakan ka. Apay nga rin gang sangit ka. Miguel, Pangasin tadi kag sangit. Di mo padagsan ng tirignam. Tama ka padakas kan ka. Pagkalmahan ko matirignam. Nakabayad akong dito ospital. Kaya nagatang kumutan dagiti agas at umaran. Mabalin tayo ti rumwar. wan tatang. Ala, kumpat ka kanyak, nena. Asibayan ka, magna. Napigsa akohan, Miguel. Kabaila akong timag na. Kabalang man wano saan, kumpat kalata kanyak. Diyak amarigatan ka, magna. Ala, kumpat kan. Pumanaw tayo dito ospital. Nakasarita yung ka din niya lalaki, Billy, Natangkan ti ulo na, boss. Di na kahit nagsaw. kasta, Wan, boss. Nabusalan tingiwat na. Ken nabarat budan ti mata na. Aday jeda na buday ka. Kastamot din anak ka pong dagiti na. asino timang bambantay kan kuwan na? Dakardo kan Romel, boss. Ano, parta kang pangarot ti panagmaneho. Kaya't ko ang kasarita ti balot tayo. Aday tati palot tayo, boss. Ikaton tinakabusal iting iwan na. Sino kayo? Apay nga yung baludak? Sumbatam anay bagdag iti saludsudal kan ka. Tanusaan. Patayin ka. Anya? Ibagam kanyak tilanga. Kanti kina sa sino tinangiyawat kan ka iti video. Tiligan lagi. Sumbatan na! Nukasta. Sikati Panguluan tiligan laging. So talas ka! Kasta nga ayaw. Kinunak kan ka sumbatan na kanima. Asino? Dahil nangitad kan ka iti video? Jak amo ti bagbagam! Huray patayin dakitan! Awan ti mamuan nyo kanyak! Talaga natangkan ti ulo na, boss. Kasta gaya ma. Demonyo kayo! Sarpag ka. Ito. Ang kararakan. Willie. Ipanaw yung timangkay. Tayo tao. Wan, boss. Tibang klas, tibang tayo, tibang ibulangan tayo, tibang kay, kakadwa. Ay, bilay! Nasulinat. Ken kaliddan ti baba ti bakras. Mayarmas! Iso asana basta-basta makita ti belang tayo abangkay. Bilay! Ala! Agtignay kayo! Ipala daw yung ti bangkay, iti bakras ti bantay. Bilay!
Na-dispatcher min ti bangkay, boss. Awanan ti parikot. Nasayat nga rin kasta. Kasday ti rumbang iti man nakibiyang at tao. Boss, Ala, ibagam ka dagiti tao tayo. Maituloy ti illegal laging iti Sampalia probinsya. Nakasarita kon dagiti protector tayo iti dayja lugar. uwan, boss. Ang tignagan, Billy. At iti tumaram. Kante no mamadanon, nena. Agyang manak, Miguel. Ala, tumaram ti agas mo. Yawat mo kanya ti bason. Miguel, agyang manak, iti panangas asikasong kanya. Awanan yaman na, nena. Araramidak ti kastoy. Gaputan na patig ka kanya. Napatagak ka dilaan kan ka, Miguel. Nena, Di na ka di ay-ayatan. ay ayatan ka, nena. Amom dayta. Apay nga ro dayjak marik na dayta nga ayan. Nena, amom mat nga dapay kahit kong aramidin. Gusto na. Amo kunti baka. Aging gat kano nga gururayak, Miguel. Kaya't kun ama isimpat ti relasyon ta. Di pa nagkalisan dati kaya't ko asawan. Nena, Di may samay ang pagdandanaga. Ang mga nadadaka sa mapasamakan ka. Kat mapukaw kan itibiyag ko. nena, Ay ayatan ka, Miguel. Kadyak kaya't ang maisagmak ka. Matayak lakit ni numapasamak dayta. Papayaban na ka no, boss. Well, Apay ka di. Antoy, masang ti pagiwanak. Ada nakakita iti bangkay nga imbulang mi ti bakras ti bantay. Well, nasarakan ti may sangaw, Billy. Boss, Billy, masiguradong kadingawan ti nakakita kada kayo? Hindi impaldaw yu ti bangkay ti lalaki? uwan, boss. Ada iti kabalpala yan. Ken rabi pa iti panang ipatungpal mi ti amin. Sigurado lang, Billy. Sigurado lang. Biktima ti summary execution. Ken mabigbigbig nga empleyado ti ahensya ti gobyerno. Tinasarakan a bangkay iti bakras ti bantay. Sigunday tayo ti mabasa dito'y pakiwarnak. Tinasayaan. Ipakaamok ni Miguel tinaipaplak adamag dito'y pakiwarnak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti planom ita, Miguel. tataka mo. Diyak mapakawan dagiti ng patay iti gayem ko. Uray ti awan laban na. Pinatay da. Ayop da. Miguel. Ngam, kasano na pasamak ti kastoy? Limod lang ti panangyawat ko iti video iti gayem ko. Kasano na amuan dagiti sindikato? Nalabek nga da para si M. Wano ka kumplot dagiti sindikato iti unag ti ahensya. Awanen ti sabali ang matodo. No di ti adda iti likudan ti illegal laging. Pagbayadak ida iti nangina. Gapo iti kastoy nga inaramid da iti gayem ko. At dinamagan iti media tinasarakan na bangkay ti empleyado ti ahensya ti gobyerno. Telebisyon, radyo kan pagiwarna. Agpatapat ti kadwa nga da pa kay naigan ti illegal laging iti pan nakatay tinasawata. Billy,
Awan pala ti rumrumwar ka na kayo. Kabarbaran pala ti isyo, tinaiwan ang abangkay ti bakras ti bantay. Kastamatan ang naka-red alert ito dagiti pan nakabagi ti lintag. Bili naman na yung bag dagiti tao tayo. Akaraman ni jay video asan da pala rumrumwar. Uwan, boss. Agtalinag da pala yung iti hideout. Narigatan. Abangan no da makailasin ka na kwata. Agpapada tayo amay balod. Nang runa katrimuaren iti telebisyon ti video. Ti pa nagpukan da iti ay kayo iti bantay nagrabi. Basta guli magkalaing dita ahensya no at daman umayag imbestigar a pulis. Wen, siya ti makamu iti data. Basta tungpal ka iti kayat ko mapasabag. Bye. Billy, Apay, boss. bantayan nyo titigtig na iti informante tayo iti unag ti ahensya. Apay ka di, boss. Naligatan. Ang mga numay samay ka nang iti maimbestigaran ng iti polis. Katang kambal iti sufbat na. Delikado ti grupo. Ah, Iso apali iwan nyo titigtig na iti informante tayo. ariglado, boss. Itay-itay apumanag na iti aglawlaw ti ahensya ti lalaki ang nakakalugong iti nangisit. Pagduadwaan ti tigtignay na. Saan lagayam asisyak ti agpalpaliw iti ahensya? Dayjay, nagluganan iti kotse. Itay-pay daytaan nakaparada iti sango ti establishmento. Patsak nga daulag iti mismo nga uneg ti ahensya. Kaya't dalakit di pagpudnuan ti gayam ko. No asino tinangyawat kan kuha na iti video. Iso a pinatay da. Ha? Rimwar ti lalaki ang naggapo iti pasdak. Kat imasidag iti nakaparada a kotse. At inyawat na iti driver. Dayjay. Nagdardaras ang nagsublin ti lalaki ti pasdak. Kat pumanaw mat ti kotse. Sabali ti agparparing na kanyak. At dalakit ti pakainaigan ti lalaki nga imasidag iti nakaparada a kotse itay. Boss, ato iti kopya ti video nga inyawat kanyak kita iti mapagtal ka na source tayo. Nakasave iti plus drive ti kopya ti video. Nga mawaran ti Sir Servida iti kopya ti video. Tarimuaran iti media. Ah, Sana napagpakadaan da ito yung senaryo, Billy. Basta ti billing ko, pantayan nyo na yung bag, titigtig na iti tao tayo, isay ahensya. uwan, boss. Ang teya iha, agluwas ang itong bigat iti kabisaya. Da kayo pa lang ti makamu dito yung mansyon kabayatan ti kawan ko. Owen, Ninong. Sana bala, tanabilin ko matan lang iti babaw ng dito yung mansyon. Apay, agbayag kayo iti kabisayaan, Ninong. Nalapit, iha. Diyak may bagan o kaano ti panagsublik. Naparang ngamin daramidag iti dayja lugar. Agan-anad kayo kumakanayon, Ninong. Wen, iha. Kasta magkan ka. Di ka unay agparparabi iti war. Nagrairan na iti managdakdaka sa tao. Kat at dadalang iti aglawlaw. Ninong, Alteya, diyak kayat nga na mapasamag kan katakas. Iso nga'y bilin kumatkan ka ti panaganad mo. Bagod ko ti bunggoy tayo. Di may sa kotse. Agtali na iti sango ti SUV. Wano ti service utility vehicle ni boss. Timat may sa kotse. Iti likodan mo ti SUV. Kabayatan na daldalyasatan tayo ti highway nga agturong iti North Harbor. On, Billy! Awan ti suminsina iti convoy. Nawatan nyo?
Wen! Dawatan mi, Billy! Dawatan ba? Masayat! Ala, kumaran ni boss iti man siya. Itulod tayo iti North Harbor. Agur urayan iti tiyati apagluganan na amapan iti Kabisayaan. Tika pa lang ti makamuka iti tao kan iti negosyo tayo. Napatag ti pagsaritaan mi iti gayem ko. May panggap iti white slavery when human trafficking. Uwan, boss. Ano? Ang suplikan iti ayan dagiti kakadwam. Kat dagiti bilin ko kan ka, Billy. Ha? Uwan, boss. Naragsa ka pa nagdalyasat mo iti tao. Cardo! Kumusta ti sugalan tayo, Ili? Awan ka diti parikot. Awan ti parikot, Billy. Boss, kunang kanyak. Aya. Ano pa nagbaling ka, boss, Mark? Laglagi pa nyo siyak ti makanawan ni boss. Tuawan ni boss, siyak ti awagan nyo iti boss. Tas siyak ti mangidadaulo kada kayo ita. Aya. Tisan nga tungpal iti pagayata. Paltugak. Asino ti katawan nyo? Oh. Paglaraman kami ta, boss. Billy. Kastagaya, ma. Ay, Billy. Nadalin ti ulam. Anya! Awagan dak iti boss, wunok paltugan kayo lang. Sumbat! Kasta, awagan dak iti boss. Kat surutan nyo amin nga ibagak kada kayo. Cardo, rumor kayo kada kiti kakadon. Kami manan. Kasapulak ti babae. Kaya't ko tagragsak ita arabi. Anya? May kapintasan a babae dyan nightclub ti tedyo kanya. Naawatan? Un, boss. Ala, nagtignay kayo. Jack kaya't tinaginad abuyot. Un, boss. Anya pa ilang tiraramidem? Nakamutalan kamutlatan. Agtignay ka na, ha? Sige, boss. Panahon kamay. Adios! Nagmayat gayam tag baling na boss. Tagtamod damin kanya. Nagmayat. Oy, bakit Rosalia? Itimplanak man iti kapek. Sino ka nga itimplak iti kapay bilay? Siyak ita ti boss dito'y mansyon. Anya, Nangag mo ti kinuna? Bakit Rosalia? Agtimpla ka iti kapek. sa anak nga tungpal iti pangibabaunam kanyak bilay. Anya. Makatimpla ka mo't iti kapay no kayat mau. Nagbastos ka na ba kayo? Awan respetom iti boss akas kanyak. Sino ti boss? Adak na kamatang, Billy. Ha? Nangag ko dagiti imbagbagam kanina na Rosalia. Sikat awan respeto na itinataengan. Anya. Nana Rosalia, agraraman day ta a tao. Iso adi mo tong palenti kayat na amapasamak. Un, ma'am! Nagpinta sa talaga ni Althea. Makapamauyong ti sukog ti pamagina. Tinasayan. Asit gak kasaritak. Tampay idi. Nasing puweta ka makisaritakan ko na. Oh, Billy? Apay nga inasit ganak? Kaya't ko lang ti makisarsaritakan ka. Mabaling? Awan ti panawan ko ang makisarita kan ka, Billy. Pangasim ta panawan na pititirasa. Kaya't ko ti may maysa. Saan ka kumamat abastos? Kaya't ko lang mo ti makisarsaritakan ka. Excuse me. Mabit lang. Kaya't ka pa kasarita, Althea. Ibatan nakpastos! Pakawalan nak. Jack mo tayo, gawin na. Tinumpanak. Ditakan. Bastos a lalaki. Tagisam itak ti panangtong panakanyak. Nariknak ti lamuyot ti kudil na itay ni gamak ti tagyan na. Kasla dimkat iti dakulap ko. Ti banglo ti bagina. Inumong kayo, tanapatag ti bagak kada kayo. Anya ti bagam, boss Billy. Agsagana kayo. Ayunton bigat matlaan. Adahuldapan tayo abang ko. Sige, boss. Nakasagana kami ti tita.
Nasayat. Ket dagiti nabibilag nga armas ti imutan tayo. Boss! Boss, boss. Tulog tayo. Ala, dumngeg kayo. Taibagak kada kayo ti rumpeng nga aramid. Dumngeg kayo. Agur-uro yung dagiti lookout na kakadwa tayo iti perimeter ti bangko. Wanya at Boss Billy. Nakasaga naman itong ticket away car. Mas pangarigan tad na mapasama ka bulilyaso. Siguradon tayo ti amin. Tapno sana mapasamak ti kasta karto. Naka-duty matente ka kumplot tayo security guard iti nasao a bangko. Wan, boss. Ala, parta kampay ti agpat. Diyos ka. Anyo ter aramidan dagiti pulis iti sama ti bangko. Boss, patsya ka pumanaw matlang na kita polis. Naira na lang matatika at dada dita. Ala, awan pa ti rumrumwar ka na kayo. Urayan tayo pa makapanaw dagiti pulis. Boss! Tayo dyan ti lookout tayo. Kampay di. Agbas-basa da iti pagiwarnak iti asidag ti bangko. Wanya at boss. Nakita ko natin di ka kumplot tayo security guard. Ah, da dyan. Naglugan ang dagiti pulis iti nagsardeng akwatsi iti batog da. Anya tara, may tayo boss. Dita ka din. Wen, ilimang yun na yung bagdagiti igam yun. At apaman na makadanon tayo ti ruangan di bangko. Paltugan nyo at dagos di security guard akadwa ti kakumplot tayo. Ala, dumsahag kayo. At amo yung tiraminin nyo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala! Nagkar kayo kami ng titimang ni Bag ng di korda! Korda! Dito! Partigan nyo! Sige, kumana tayo titimang ko na! Paligid naramit tayo pa nag-hold up iti bangko. Boss Billy, tiba-tiba tayo ita. Nagado kwarta tinay tayo tayo. Kat apaman na makasangpot tayo di hayda. Jakpa. Ikang kayo iti ado akwarta. Boss, ada ko mamkabat ka na tayo pulis. Diyos ka! Kaya tira may tayo boss. Nagpartak si Patron Karda. Di ka una agdanag, Karto. Ala, into na rin ti panagmaneho. Kasya kung ti makamo kadag iti mangkamkamat ka na tayo ang pulis. Uy, boss, wan. Yawat mo kanyak ti grenade launcher, gani. Atoy! Punteriya at tagiti awan mo ito. Ba't tuntungan na tayo? Basta agmaneho ka! Ti grenade launcher ti sabtayo. Bullseye! Dahil tatirumbang ka na kayo. Agtigos kayo ti danom ti payas. Wow, boss. Nandiyan ba, ama? Kasjay ti mapasamak ka dagiti man nakibiyang a pulis. Lakamon dati rong sotilyon akas kanyak. Ala, agran na kayo iti ara kakadwa. Ado ti may nom kan pulutan. Boss! Ado! Umasidag ka man? Oh, kapay, boss. Ada dito yung security guard. Ti bangko akakumplot tayo. Apaman na mabardag. Amo yun ti aramidan nyo. Boss, Patayin nyo ti awanan tayo. Kapay di. Yawatak iti dakilagatan. Akatukad ti panang tulong na kada tayo. Kalpasan na may pat niya. Alaan nyo mo't lang ti kwartakan po na. Kat pagbibingayan yung ton. Nawatan po. naglata, boss. Ala, may ba nyo pa yung agragsak? Tabao din dahil ti aragragsak na itibihan. Siyakat. May paun kami lahat amang patagan ka. Awan yung timaramidam. Malaksit ang napusalan tingiwat mo. Nakapungol pa yung tagiti, ma'am. Adios, security guard. Ano ba? Alahin nyo ti kwarta manipot iti bulsa ti pantalon na. Napanawan tayong tibangkay na daytoy. Kumusta ti pagnayo, Carlo? Ha? Billy, awan yan ti parakot. Napayon ti security guard. Nasayat no kasta.
Ket, ayan ti kwarta. Awanan na. Nagbibingayan min kadag iti kakadwak. Anang ipak ni iti bangkay. Sigurado kayo, nalinis ti. Ang naramid niyo, ha? Nalinis, boss! Ala, 100% nalinis. Panang patay mi iti digest security guard. Ala, bantayan nyo na yung pagtaglalaw ti. Ay daw, tad na baban. Ne, sa di natin papalan, boss. Ket, putag di ko sa ti bye-bye. Dagang anak. Anak inom iti anak ina. Uri siya. Nagaangan anak boss. Adi, duwatan naman pa nagdigos iti bye-bye. Anya. Kaya't mo tapaltugak tao lang, ha? Boss, Diyak kaya't ang makikidan ti buyat lang. Iti panaglangoy ko, iti bye-bye. kaya naman na, boss. Nusan lang ang makandawan ni Don Brown ni Pili. Inanop ko, ti subsob na, tatnog na kam. Mas kala ko man iti bye-bye. Agyaman ang itiday tang imbagam, gayem. Agsagana itakanyak dagiti awan ng bayin akarnapar. Sige gayem. Agan anat ka. Bye. Inawagan na tisigod nga asit ko iti military. Imbaga na kanyak ngawan ti aramidan dagiti pulis iti lugar ang nakapasamakan ti karnaping. Agsubli ako ni tinangiparkingan iti motorsiklo. Agpaliiwak iti lugar nga ayan dagiti karnapar. Ngayon nyawag kanyak tisigod nga aset ko. Pankak, no iti dayja alugar tinangipaknianda kadagiti nakarnap alugan. Pasig nga armado dagiti talo a lalaki ang nakabantay iti sango ti gate. Nangato ti pader. Isu ajak makita no anya ti adday ti unag. Ngam nalabit. Dagiti nakarnap alugan ti adda dita. Kabarbaro ako ti tinagsardeng iti sango ti gate. Imunag ang ti kotse. Kimita dito ayan ko ti may sa agwardya. Pinanawan na nakalukat ti gate. Nadlaw nan sa nga datawa naglingad dito kayo. Aday ta. Umasidagan dito ayan ko. Malas mula yan. Tatalaga kulatugan ka. Apaman ang makadanon ka dito eh. Nagsardeng tilo ko. Agpalpaliyo. Nasibngat. Kat saan nakabasta makita dito eh. Imadayomat lang tiwanan pain. Kat nagsubling iti sango tigay. Itulin ko tiga dumapag. Jakitin amin ka ni Don Braulio. Daytoyin ti gundaway ko tapno makawarno nga. Kat mang buwangayak pati sa bali a grupo. Iti sang nagbayag. Panawa kong ti sindikato pag sir-serpya kita. Kaya't kumatagbalin abig, boss. Boss, apay na kayo di na pagtakwarta iti sangwanam, ha? Muy buyag. Kanya, buy-buyan. Apay telebisyon na buy-buyan. Iluso po ka. Siyempre, kita lang ti kwarta. At nangamin planok nga ramidan karto. Ha? Kanya dita plano nga, boss. Kaya't ko ti suminan iti grupo. Kanya, sumina ka ni ti grupo, boss. Di mo piksahan ti agsao. Taamangan no damakangagan ka. Ano nga, naklatak namin yung timbaga, boss. Sika makanlawan kan pagtaltal kan ni Don Braulio. Sumina iti grupo. Saan pa yung ita karto? Agurno nga pa iti ado a kwarta. Tapno adda aramata kamang buwangay iti bukod ko a grupo. Kanya. Adi kasanon. Yakton te, bali na makanawan kan pagtalkan ni Don Braulio, no? Sumina kan. Manel, sakbay mapasamak day ta. Patayin ka pa nga muna. Kanya. Hoy, Cardo, si kalahang tinangibagak iti panggap ko. Di mo idandanon da ito'y kadagiti kakadwata. Kasaklakit di ka ni Don Braulio, numaamo na namin, naawatam. What? What? Boss Billy! Wala na nasugalan, di pa pananta, boss. Wen,
Alam ta dagiti koleksyon wano remittance. Iso Oh, abay, boss! isarting mo dagos ti kotse kardo. Uy, boss! Abay, boss! Ano ka di tinakitan? Di magmag nang agturong iti may isang establishmento. Kasla nakikita ko ang tiwanan bain. Kapsat mo ka di, boss? Boss! Abay, sinanganak mo tan, boss! Sa anak nga gang angaw. Anya kabsat ko asasawam. Sorry, boss, sorry. Dajay, nagtakder iti sang ti motor. Jaske, malakip kon. Pagandar mo't lang ti kotse. Kat ibatog mo iti dayjay lalaki. Paltugak ti awanan tayo. Gusto timbaga ti sigod a para siip ko. Awan titignay dagiti pan nakabag iti limtek. May papan iti nangipak niyan dagiti karanator ka dagiti lugan. Agpag napagnaat pa ilang dito sintro ti ili. Nagpamarangak a concerned citizen. Hindi mawag ak ijay kwerpo ti pulisya. No awan pa ila titignay da. Sakot ti agtignay. Ti pato ka. Pakamatak ida iti bala. Nakadayudan. Agsubli ak adagos itayan ti motorsiklo ka. Kamatak din ang paltog kanyak. Boss! Nagsiglat yung pinalto kami tayo! Ngun nga rod, talaga nasiglat ti awanan tayo. Pinaltugak manan iti dayjay. Ngam nakalisi. Boss! Wala ka man no, asintado ka! Tinakantsawan ka do. Nakalisi lang dayjay. Anya ti planong nga ron dita, boss. Sublian ta ka di pa yung pinalto kami tayo. Talaga menel ka. Papay man na naman nila, boss. Sigurado ka nga dapay la ijay ti pinaltugak. Nakapanawan Sigurado nga may painag iti pulis iti dayjay lugar. Kapoy tinapasama ka pa nagpaltog. Damat pa nunod mo, boss. Apay ngamin asikapay ti kanayo nakadwak. Boss. Talaga sakit ka iti ulo kardo. Boss! Hindi ako migi at yung manibela! Napagtugan ti pili di kotse! Anya? May dugpatan iti kaya! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang manapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Agpatinggak lang ditoy. Amok kasi bibiyag pa lang dagiti awanan bain. Sana nakarotipan na kaidong partikotse da iti kayo. Sana ka basta umasidag kadakwada. Tama nga nuliputan dak. Lugan dagiti pulis tekturm ditoy. Pagandarak mo't lang ti motorsiklok. Ket pumanaw akon iti daytoy a lugar. May paglakit din, boss. Saan na nakarotipan na kaidong party kotse iti kayo? Ano saan? Nakita ko man Huwag nga rod. Talaga pagpungpungtutan na dayjay tao. Inton sumarunong agsara kami. Sigurado ag amatayan ti awanan bain. Boss, may paglakit din. Tabam mo tayo dagiti pulisita ang nagresponde. Ano saan? Naipalot ako man. Kakadwa tayo nagijay pulis kardo. Dakal ti mauawat da kwarta. Manipot ka ni Don Braulio. Tapno maprotektaran ti grupo tayo. Talaga nalawat ti koneksyon ni Don Braulio boss. Gusto ka? Sana basta-basta tao ni Don Braulio. Iso ti mauawagan a kingpin iti daytoy a probinsya. Maramid na ti amin akayat na. Gapo iti bilag ken kinabak. Hinton bingatan ti panagsubli ni Don Braulio dito Luzon. Agsagana kayo, tayo tayo sukunan ije North Harbor. Wait, Boss Billy. Nagiti datuma mabati ditoy. Dalusan nyo ti unag ken aglawlaw ti hideout. Sana parikot na ita, boss. Nasa ito kasta? Kani? Junjun? Watuli? Sumurot kayo kanyak idimansyon. At ay paramid ko kada kayo. Bakit Rosalia? Dalusan ti silid ni Don Braulio. Sumangpat inton bigat. Oray di mo ibaga kanyak dayta. Naramid kaon. Anya? Sama isa.
Inawagan nak itay iti teleponaw. Impaka muna isasagpet na. Nadalusam ka rin ti swimming pool? Nalpasan na. Dinalusan itay ni Tomas Ahardiniraw. Ay mabiit man lang bilay. Oh, apay? Laglagi pa asaan asika ti amok dito yung mansyaw. Isu nga awan ti karbengam amang ipapaun laktan kanya. Yeah. Kas kalasinaw amang ipapaun kanya. Idin to ta bodyguard na kalan ni Don Braulio. Nangag ko itay ti imbagbagakan ka ni Billy, Nana Rosalia. Oh, awan ti respeto na itinataangan akas kanyak dayjay abilay. Nagbastaw. Ada pa inarami na kanyak idi na minsan nga aldaw, Nana. Anya, Pilitin nak amakisarita kan ko, Ana. Idi pumanaw ako man. Kalaat nga iniggaman na titakyat ko. anya. Liklikam laangan dahi ang pangastan. Timon ka sarsarita. Tamadadaol laang ti aldaw. Gardo, mangkita kay tinapinta sa pangiparking nga miti kotse. Areglado, boss. No kas pangarigan ta dagaramid iti saan na nasayat kada kayo. Pakarwar tayo adagos dito yung parking lot di North Harbor. Iti da jaman dati pang iparking ak, boss. Asidag iti exit di parking lot. Boss, Apay? teka pa yung sigarilyo nakalimakan. Lumawatak man, tiori may salang stick. Sana mabalin. Imported na ito yung sigarilyo. Anya, Sa upam langan ti asok nerwar ko. anya ka matid, boss. May salang stick ti sigarilyo, ti daw-dawatit. Imot mo pa. Saan nga ro da mabalin? At dayta tinagluganan ni Boss Braulio Ayate. Urayan po. Billy, kumusta ti negosyo tayo? Awan pa ribot, boss. Good. Inapod no na, dakalagat at ti kwarta ti agururay kada kayo. Kasta? Wan, boss. Nagbaliga kami ng hold up iti may sa bangko dito yung probinsya. Very good, Billy. Uray no awanak ang mangimaton ka na kayo. Amuyulatan teraramidin nyo. Boss, Cardo, Boss, altakan pa iti panagmanehom. Kaya't kung ti agina na iti mansyon, napanugag iti biyahe. Kumusta ti biyahe? Okay lang, iha. Makabanog. Nga may di makita kan? Kalat anapunas ti banog ko. Kasta ka din, Nina. Wen, iha. Naragsakak nakakita manen kan ka. Kasta akmatkan ka, Nino. By the way, at ginatang ko aparakan ka. Atoy, Anya tilinaon dahi a paper bag, Nino. open it. Padyar ka magustuhan data. Okay. Huh? Oh, wow! Nagpinta sa swimsuit. You like it? Yeah. Yes, Ninong. Magusto ka launay. Thank you. Kaya't ko makita nga isuot mo dayta swimsuit. Kabayatan ti panaglangoy mo iti swimming pool. Iya. Okay, Ninong. At daman na nga parang ti kinapintas. Kan kinapudaw mo. Iti dayta nalabaga a swimsuit. Iya. ada ka di pangipaunang kanya, boss? Agtugaw ka pa, Billy. Oo, boss. Ato iti kwarta. Papay na ito yung kwarta, boss. May gatang iti grocery items. May waras kadag iti tataw dito'y ili. Anya? Well, itulong tayo kadag iti agkasapulan. Ngayon, boss,
Anya ti panggap yo. Tapay tulungan tayo dagiti marigrigat dito ili. Billy, may saday ta kadagiti taktikak. Tapno agparang anasaya atak kadagiti tao. Kampay idi, may sak a good Samaritan at tumultulong kadagiti agkasapulan. Ngam, itilikutan na ita, may lamang ti illegal a negosyo. Anya? Oh, apay nga umisim ka? Diyak namin napanunot adagos na ita, boss. Napintas din napanunot yung awagas. Agparang kadagiti tattaw nasayaat kayo. Gusto ka, Billy. Ket kano ti panangiwaras mi kadagiti grocery items, boss? Inton bigat mo't lang. Iwaras yun dagiti magmakan. Iti santro ti ili. Narton dagiti ginatang tayo ag grocery Pili. Boss, kunam. Anya, boss? Kat si Mang Patmatan di pudpud no boss. Ani Don Braulio. Awagan na tayo ti boss. Nang runa, no ado ti tao makangag. Namatan? Wine, boss. Pipik sampay. Wine, boss! Kasta. Talagang grabe. Dahil tinggal pali na, boss. Anyat itantanamitin mo, Cardo. Dayaman! Padpadaksan naksay ti isip mo, ha? Ibagam lang, tapaltugan ka dito yan. Awan ko naklaro din, boss! Nasayat, no kasta. Hala, nagatang tayo mo tandagiti grocery items. Isong agsubli tayo ni Jahay, tagripak tayo ba? Areglano, boss! Kumusta ti panagrepakyo kadagiti grocery items jay hideout, Billy? Nalpasan, boss. Good. Ang digdigos ni Altea ay jay swimming pool. Billy? Panawan na kong dito eh. Ang sublikan ijay hideout. Uwan, boss. Wow. Insuot ni Altea di ka barbarwa swimsuit a ginatang ko. Aparakan ko na. Umasidera kiti swimming pool. Unakon ka na may bagay na unay kan ka ti swimsuit a ginatang ko. Nagpintas ka, iha. Agyaman at ninong. No, da kahit mo agatangan, bagam lang kanyag, taypay ko kan ka. Ha? Barwa kotse, pagananay, kan nuan niya pa'y akayat mo, ibagam lang, taypay ko kan ka. Awanin ti dawatag pa'y ninong. Samay sa? Kabarbarong pa'y lati kotse. Ngam, iha. Saan da kun apagparikutan pa'y ninong? Adamotin panggadak? Iha. Excuse me, ninong. Ah. Kaya't ko pa'y ti bumatok iti swimming pool. Okay, iha. Go ahead. Billy, sakbay ngay waras yung kadagiti tattao dagiti grocery items, mapantayo pa'y ijay simbaan. Anya ti aramiden tayo dyan simbahan, boss. Intay makimisa inton bigat. Makimisa? Wen, basta tungpal kalatan iti kayat ko ang mapasabang. Amok tararamidan. Boss, Samay sa. Kayat ko kasarita ti kabarbaro akura paroko dito'y ili. Napataglaunay ti bagakan ko na. boss. Basta tungpal ka iti pangibabaw na kan ka. Na makitam to, noan niya ti pagbanagan na ito'y nga ipaparamid ko. Uwan, boss. Ulitan kay baga. Kayat ko ti agpamarang anasingpet kadang iti tattao. Nang runa, iti kabarbaro. Akura paroko iti daytoy nga ili. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo,
imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kalpasan ti misa. Ngam san pala rimrimor ni Don Brown. Madama pati pa nagsarita dati ko pa rin. Basta aguray tayo lang ito isang tisimbahan. Kasta. Well, Cardo. Amaraga. Kanya nga minti panggap ni boss kay Ramidan ta kundi misa pa. Aguli ka. Makitam to. Kanya nga iti makita. Di kura paro ko. Aguli ka hunak. Di mamuti sasawam. Di nakmagamin sumbatan iti nasayat. Agdamdamag aklangan. Bad trip matikas to yun. Anyat kinunam? Bad trip ko na! Ano ko? Kana iklatan na kabilan. Nabingay. Sana ka makirabrabakan ka, Cardo. Naglain ka nga damag. Ate mo pa iti babaya ang nagsangat idila na. Oraga. Ano kaya babaya nagsangat idila na, boss? Paltugan ka. Kaya't mo? Sikamat, boss. Hindi ka lang maangawan. Aday tan ni Don Braulio. Sa dino ti papanan tayo tapos? Iti opisina ni Mayor. Uwan, boss. Boss, kasanon dagiti grocery items ang maiwaras ka dagiti umili. Kalpasan na may tulod na iti opisina ni Mayor, ang iwaras kayo iti sentro ti Ilin. Billy, Apay, boss. nilangan ni Cardo ti agsubli iti hideout. Tayo maneho na itrak ang naglaon ka dagiti grocerya. Siga ti mabati. Wenno kadwa ka mapan iti opisina ni Mayor. Uwan, boss. Cardo, Boss, iparking mo ti kotse iti sango ti munisipyo. Ket makilugan kan kadagiti kakadwa tayo agsubli iti hideout. Sana bale, tadwa bungkoy tayo. Ket amuyo ti arambida nyo. Ada ti plano, Miguel. Siya akong ti agtignay, tatakabo. Mariknak nga wan ti panagtignay dagiti pulis. May papan itinay report kadakwada a krimen. Aganad ka, Miguel. Napagkat kar aramidam. Wan tata. Ado dagiti impormasyon nga imbaga kanyak ti sigod nga informantek. Idi addakpay lang iti armada puwersa. Nga anya baraw. Sana may patpatong paltilinteg. Gapo iti kwarta maibusbusal iti ngiwat dagiti opisyal. Jak maawatan ha. Iti ababa pa narita. At damaw awat dagiti opisyal a kwarta. Manipod ka dagiti sindikato. Ngagop operate iti daytoy a probinsya. Dayta tindanon kanyak ti sigod nga informantek. Iti kaano man. Saan pa nagkamali iti makalkalap ng impormasyon? Gapo ta nabayag ang nagserbi iti military intelligence. Nagkurang pa itit ko akwartakan ka. Di ka bumday nga mangibaga kanyak. Tanayunak ti kwartam, Mayor. Don Braulio. Narapat a kwarta tintad mo kanyak. Kat panagkunag, umdasan da ito'y para ita abulan. Very good, Mayor. Kat sa pala kumata, maprotektara man ang bagdag iti negosyo dito'y jurisdiction mo. Magnamnama ka, Don Braulio. Agyaman na. Ala, sana ko niyag bayag pa, Mayor. Ado pa iti aramidag. Adios! Ala! Nagpila kayo lang! Ano ti, may waras ka na kayo ang grocery items! Naman kami! Nagkakatulong ka na kayo nito! Wala manigridad! Hoy! Etiket, naggapok ni Don Braulio! Itawa man ang asikan na parabor! Ano? Yaman kami! Thank you! Nasingpot ni Don Braulio! Ito titandaan ninyo! Ala! Dagiti nakapilan! May kanon iti grocerya! Cardo, kamusta te pa nang ibunong yo kadagiti grocerya? Baligi, boss! Baligi! May waras sa amin dagiti makmakan ka dagiti umili. Good. Marang sa akin laon ay dagiti umili ang nakaawat ka dagiti makmakan. Impasagapsap ko pa'y kadakwada.
ikinaimbag. Yan kinaparabol mo, boss. Nasaya nga no kasta, Carlo. Kaya't ko ang maimula iti isip dagiti tattao. Asya, kat managtulong, wenno may saag, a good Samaritan. Na, nagsapa ka na natin. Nariwot pa'y laang. Apay, sa dino ti papanan. Ingka makimisa kini Miguel, tatang. Aya, Panawan ita ti Kwaresma, kan panagnilin. Iso nga inawis ko ni Miguel ang mapanagdayaw kini Apo Diyos, tatang. ay kit sumuro takmot kada kayo ah. Kaya't kumaag ti mapanagkarara, gaya simbaan ti ilay. Wen, tatang. Kangarod ayaban ni Miguel, tagkapi tayo pa'y. Sakpay, mapantayo di simbaan. Isaw, nasambot tayo ti damo amisa. Wen, tatang. Ala, sumrag tayo iti simbaan. Miguel, umay kayon. Wen, tatakap. Pasan ti misa, agawin tayo. Saan pa'y tatang? Dumagas tayo pa iji tiyandaan. Tagatangak paray ti masapsapul tayo iji kalapaw. Tumagas tayo pa'y nga road. Mabit lang, tata. Nena, Apay barok. ti sumungad. Kitaan nyo ti umasidig kada tayo. Ti mayor, tagturong dito'y ayan tayo. Kandag iti bodyguard na. Pakimisa kayo matgayam, lakay kabo. Well, mayor, naimbag nga oras mau. Kasamat kan ka. Kaduang pagayam, to'y naglasbang nga malasang mo. Asino mo't na ito kadwayo alalaki, lakay kabo. Kuha. Kaanak mayor. Kasta ka di. Kunak no kayan, ayat to'y malasang mo. Anyat nagan mo, adin. Nena, Mayor. Wow! Nagpintas nagan. May bagay launa itinagan mo, itinaga mo arupam. Ay, mayor. Dispensar niyaw, ng panawan da kayo pa'y. Mala daw kami ngaminan iti papanagmay. Sige lang, lakay kabo. Bye, nena. Sige, Mayor. Panawan na kayo pa'y. Ursunada ti putot tajay alakay kabo. Ay paisungag nanagdayjay parang wano iti sa kanan ibantay ngam nagpay dumat ti kinapintas dayjay amapay. Talaga gayak ti kinalasbang na. Personada ti panang kita kanyak itay ni Mayor. Ay, nabayam latanan ako. Di mo ikaniti sa bali, akay papananti panangkita na ken ka. Nalabi takas lang ti wagas na kumita iti babae. Basta jak kursunada ti panang kita na kanyak itay. Sumrek! Boss, papayaban da ka no? Umasidag ka, Billy. Boss, Ala, ang tugaw ka pa eh. Napatag ti bagakan ka. uwan boss. Pinayaban ka. Amo nga do ti amom ababae iti nightclub. Saan? Uwan boss. Ngam saan basta babae ti kayat mo? Pilyam dagiti agkakapintas. Amabalin nga ilako kadagiti ganggan na. Iti kabiitan apanawan. Sumangpet dagiti bisita ganggan dito pagilian. At sigurado, agsapol na iti babae amang paragsak katakwada.
Sana parikot na ita, boss. Ado na giti napipinta sa babae nga mamok. Nasayan nga ron no kastabi. Nanginat ipresyo ti tunggal babae a mailako kadagiti gangganan. Nang rona, nuberhen ti maysa a babae. Amo mo di kahit ko asawan. Wen, boss. Ano? Magkita kayo itinapintas sa babae. Kat alukuyan nyo ang maikan, itinapintas apanggadan. Ngam gayam, may lako na kadagitigang kanan. Areglado, boss. Kat manipot ita nga daw, rugyan tayon tagsapol iti babae. Amay lako kadagitigang kanan. Boss Billy, nag-order ka pa iti adong ara ka. Sana yan, Cardo. Anya, kurang ko pa iti nino magkara. Saan pa, bimbara ti pidit-pidit ti lapayag ko. Saan ngagbartag ti aramidin ta dito'y club? Anya nga rin data dito. Kasaritak dagiti am amok a Manala dito. Anya, Apaman na makasaritak dagiti babae. Agsublitan iti hideout. nyamatan. Noon pa'y ganas. Bate pa talaga. Apaya sana mailaksi iti isip ko ni Nena. Rubin, ngajak pala makaturog. Sa balinti marik na parahan ko na. Itayak pala saan na makait na iti pagibitag. Alusis na. Sana makatal na ti isip ko amang pampanunot iti daydi a babae. Juan, malagip ko tinagsaritaan ni Don Braulio di na minsan nakalman may panggap iti human trafficking. Juan, nenena ti sumpat na ito'y. Gusto lang tinapanunod ko. Ibaga ti may papan pemenena kanidon Braulio. Kas jaya klase ti babae ti sapsapulod na. Napudaw. Napintas. Kan kangrunaan iti amin. Sexy. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ninong, agdalin utok aparakan ka. Anya day tayo. Kan kanan? Inkiwar atikat, kan patopan. Oh, paggugusto ka unay day tayo. Jaglaim pagaro pa kabalam gayam nga ramidan dagiti kakasta klase ti makmakan. Ni Nana Rosalia tinang isoro kanya. No kasano alutuan dagiti kan kanin ana aramid babaan iti dikat. Kasta ka di iha. O Ninong, nalagit ni ka ni Nana Rosalia ti agluto. Gaputa panawan ita ti Kwaresma. Wala. Kaya't ko naramanan ti inaramid mo akan kanan iha. O may kaninong. Naidasaran iti lamisaan dagiti makmakan. Anyat mako na, Ninong. Nabsuga kiya. Napayaga sana ka nakaraman iti kakasta klase ti kankanan. Agyaman nagta nagustuhan, Ninong. Well, iha. When gaya. Umadalin ti kasangay mo. Saan? O Ninong, may sapay alawas ti palabsan. Kasangay ko. Itapay lang. Imbita na mo dagiti gagayam mo. Tasyakon ti makamoy ti magastos iti kasangay mo. Ha? Sana pare ko ti maisagana amakan. Iha. Ado ti kwarta. Aglaplap po sana na.
Katadan tupay isorpresa kan kaasakon. Sakon, imakam mo iti masuwag akasangay. Sino pinataulan ti aso di sa parahan? Parang manipipiti kalabaw. Tagman no asino pinataulan ti aso. Asino nga tayo ti... Damayor, kundag iti bodyguard na tiyang turong ito'y kalabaw. Ano nga tatigagara ka? Napan naglapay di burayok ni Nena, Mayor. Apay ka, day. Sana ko nagpalpalikaw pa ilakay ka. Porsunadak ni Nena para kanya. Anya. Mabayag na pimusay na di korason ng asawa ka. Kat kasapulak itati babae ngagbalin ang katakunay-nay ko. Mapalin na surutan, medyo paglablabaan na burayo. Kat pagawidem dito takasaritak di anak mo. Ay, ekwa, Mayor. Lakay kabo. Musyak ti pakiasawaan di anak mo. May ranod kayo, iti kinabaknang ko. Napintas ton ti biyagyo. Naawatan na, lakay kabo. Ala, kaya ba na ni Nena takasaritak di? Ano pa'y tinasken nga ramid na kita? Diyak kaya ti masinga. Iso pa'y ti mangibag nga masinga. Kunamlan na sino ang mangibabaon kanya. Mapaulimag kamutan na kay kapo. Ay, kwa, Mayor. Magsubli kay tulaan ngayon. Ando nga ming tilalabaan ti anak ko. Patsya ka sa panalpas tayo dyan. Pabaylan nakan. Saan mo takasta, Mayor? Sinulo ka ti pagtangak para katakayaw. O mga nudyakon maulit yung may diti kalabaw ko. Makabanok ti magnakan. Karunan ti amin. Diyak may rusok ti agbayag iti kalabaw mo. Gaputa sa bali ti masay upungaya mo. Ibon mo lang ang tiyanak mo yung opisina. Kay Jayan, di pagdatunak kanwana. Awatan. At iti bayad agit in-deliver mo nga ikan, Toro. Lagi ang manak, Ma'am Altia. Awang gayam, kamusta ni Nana Amalia? Nasayat na tamat, Ma'am. Pinapuno na. Kanayon ang madakamit na kakanyak. Basta ka na. Nagmayatong ti panag-isang na. Oo na yan ang pintas na ito yung babae. Oo, api agit kita anak maglaptan, Toro. Ha? Wah? Apay, anda ka dirugit iti Awan, Ma'am. Tingamin panag-isang mo. Apay, di ba nagising ko? Wah. Nagpintas ka, Ma'am. Anya? Ni, apay magkatawa ka, Ma'am Altia. Na anong kagayam? Sa anak-anak pintas? Kasla kaya't ko nga prosang titintingan. Naging bispay, tibibig na. Ay lang, matalimu daw aksan gabi ti makikita ita. Oh, Toro. Apay agit kita naglaptan akas. Pili, rumor kayo katagiti kakadua mo. Apay, boss. Dalusan nyo ti bodega ni Mr. Fortas. Natayo ti mangusari ti dayjay. Bon, boss. Nalpasan ti saritan may panggap iti daytaban. Kahit ko ti bodega na tanalawa pangikapilan kadagiti kontrabandong agsangpat iti kapita na panawan. Ang duduma klase ti illegal
Yang dapat, when sumangpet iti daytoy nga ini. May saditan ti rice smuggling. Kan kang runan ti amin. Sumangpet dagiti high grade a marijuana. Naggapoy ti sa palya lugar. Wow! Mayat dayta, boss. Wen, Billy. Agbalin at transshipment point daytoy nga ili. Kadagiti illegal na droga. Kanda tumapay. Kaya't mo asawan, boss. Dayto nga ilit agbalin as sentro. Dagiti illegal nga aktibidades. Gusto ka. Gaputa na tayo ti sentro. Na tayo matlang ti mangiwaras. Iti na duma-duma probinsya. Kadag iti illegal na droga. Ken smuggling. Dalusan nyo na yung bag ti unag ka naglawlaw ti bodega. Boss, naku mo pa magmerienda! Tawahan nyo kiti ti agobra. Diyak kaya tinagina na tattao. Mabisin kami, boss! Sunod, boss, mabisin kami! Nagsapol kayo pa ti merienda. Mabisin kami nga ron, boss. Bala kang paltok, katyo. Ano na, boss? Saan kami kayo mamabisin? Mabutang kayo matlagayan. Just kaya kayo. Tataka po. Agluwasak yung tundigan. Kada kasarita kagayan. Sige, Miguel. Aganag ka. Buwan tata. Katagyaman na. Ay, wun gayam paro. Ada nakalap ko adama agmanipod ka dagiti kalugara. Anya day tata. Nagsardeng agpaisaw ti illegal laging iti bantay nagrapet. Gamada ka naman agpukpukan iti kayaw iti sa balya lugar. Ano niya? Day tamot ti impalapayag da kanyang itay. Sa dino day lugar, tata. Iti kabangipang nga ilay. Diyak masinunuaw no sa dino ti paset ti bantay pagpukpukanan da. Ala, di kay madanagan tatakabo. Pasarak to day lugar. Kalpasan na makasaritak jay gayam ko, inton bigat. Miguel, kunak na santan nga kita gayam. Kumusta kan, Toro? Ayos na ayos gayam. Si kami, kumusta ka matan? Oh, ako pa yan nagsunay kay tinaunag. Toro, kabayatan ti panagpalpaliw ko kadagit illegal nga aramidan ni General Marasigan. Ado tinatakuatak. Anya tinatakwatan. Panagkunat. Saan lang nga may sa grupo ti agupoperit iti illegal nga aramid. Anya? Sigon iti sigod ni informantek. Sana basta-basta masolbar ti may sa krimen. Gapot mabusbusalan tingiwat dagiti otoridad. Kasta ka di. Wan. Kwarta ti aramaten dagiti sindikato. Tapno makastreklat ta dagiti illegal nga aktibidad da iti may sa nga ili. Wen no probinsya. Kumusta dyan dinalusan nyo ang bodega, Billy? Nadalusanan, boss. Good. Right lang ang tiyawag ti kumpadre. Tapno may biyahe na nagiti kontrabando dito'y ili. Boss, inawagan na gayam itayo ti may sa cultivator tayo di plantasyon ti marijuana. Good. Naipos ka nun ti makanijay, boss. Kasta? Wen, boss. Sana parikot ti makan. Sige. Ibawal mo ni Anton na mapambang itulod iti makmakanday jay plantasyon ti marijuana. Wen, boss. Oh, asinagtagaya man iti balay ni Mr. Chan. Dakalagatan ti singiragan ko na. Bayad, dagiti troso. Idanon mo kininanang ti panagsinarak ta, Toro. Wan, Miguel. Agsubliak mat lang iti parang. Ngayon ti gayam ko. Good. Kano ka magsugi di balayo, gayam? Jak pa'y may bagano ka ano. Awagan kan tulangan. Sige, Miguel. At dapat nga minaskan nga ramida kita. Kaya't ko apatiliw ka dagiti mapagtalkan nga otoridad.
Dagiti karnapers nga aglemlemang iti kabangipang nga ini. Nagsarita kayo gayam kay Miguel. Yun, ma'am. Napaot ti pa nagsarita mo. Lugusta na ron. Agawidan iti balaydan? Saan pa ay, ma'am? Makumikom ngamin, itar-aramidan mo. Gusto ka di? Ngayon, ma'am Althea. Kasi lang mabisina ka. Unay kalakit din aya. Kasla ko ng pailaan. Mangan kakit di, ano mabisin ka? Ma'am. Naninamot ti magatang diti restaurant mo. Tapasig adag iti babak ng timangmangan dito eh. Ala, ibagam ti kayat mo akalan, daigtad ko kan ka. Ha? Ang paiso, ma'am Althea. Wan, siyak ti makaam mo. Ibagam laan, di kag babain ha? Ha? Inigaman naman tinitibukot ko. Oh, anya ka din ti papaspasama kan ka. Napaulimag kan parparalanak natlatan. Wah, ma'am Althea. Itag lang amin ang maigaman itinapintas a babae akas kan ka. Anya? Ma'am, ang mga nyo sa anak ang makaturog. Kapag iti pa na nga pros mo itibukot ko. Anya? Oh, apa yung nawagan na, Mr. Fortes? Anya? Sinarak dagiti otoridad ti ayan dagiti nakarnap a kotse. Ang sarita tanto araw na pama na makasangpetak iji mansyon. Bye. Boss, apay, anya tinapasamak iti pangilamlambangan ni Mr. Fortes kadagiti karnap na kotse. Nangin mo man siguro tinagsaritaan ni Billy. Boss, Kasano na pasamak ti kasjay. Ket nalamang day dyan lugar. Kasano? boss. At dalakit din nag-traitor kadagiti buyot ni Mr. Fortes. Anya? Patapatak lang dahita, boss. Nalabit nga da na kasi may ti pangilamlamangan ni Mr. Fortes. Kadagiti karnang a kotse. Nalapit na kasta, boss. Parda ka pa maneho, Billy. Ano tiarambida ka dyan mansyon? Wen, boss. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Nana Rosalia, ada ko madamagat kan ka. Ay, aday ta, Ma'am Althea. Apa ya kanayon ang nakatrangka ti sila day dininang Aurora? Ha? Apay ka di? Ay, kuha. Ay, jak amaw, ma'am. Di pa'y may sa apakas daawa. Sumsumrat ijay ni Billy. Ay, kasta ka day, ma'am. Kaya't ko kumamat ang makita ti sila day dininang Aurora? Ay, kuha. Ay, di mun gam din pa'y ang makita ti sila day di dunya aurora, ma'am. Ha? Ay, basta di mun gam din, ma'am. Ang mga numakla at kalaang iti makitang iya unag ti silay. Madaman ti pa nag-imbestigar dagiti polis. Iti lugar nga yan dagiti nakarnap a kotse. Gusto timbaga kanyak ti sigod nga informantek. Miguel, Oh, sikamat gaan, nena. naamok kami tatangag sublikan ijay lugar mo. Wan, nena. Oh, apa nagsinay ka itinauneg? Oo, Miguel. Di ka madanagan, nena. Nuadan man ang gundaway ko. Agsubliak man ang dito'y parang. Laglagi pang dayta. Apay ka di, boss. Imanehom dyan may sa kotse. Sa di mo ti papanantay, boss. Itinginginan ang restaurante ni probinsya. Kasaritak man nagiti nangangato nga opisyal ti gobyerno. Wen, boss.
Gani bagamatan kadag iti buyot. Abaya-bayan na tilugan nga agturong iti nginginaan na restaurant. Uwan, boss. Hanggang kung ano ti pa nagdalya sa tayo? Inton rabi. Sige, boss. Isumatlagaya ba na bayaga saan ang nagparparag ni General Marasigan? Papanggap natin tumapog iti politika. Kastagayan, boss. Well, ururay na langan di pa nagretiro na iti serbisyo kas maysa nga general iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Sumagmamanulangan na bulan ti palabsen, boss. Panagpipilin to niti lokal nga eleksyon. Well, umadlanin ti basingkawan. Gatsak manan ti asit gandag iti trapo. Wenno traditional politician dito'y probinsya. Boss. Ala, bilinam dag iti buyot, tagsaganotan. May panggap iti imbagakan ka, Bill. Dagiti daduma. Umunan iti destinasyon tayo o restaurant. Amo yung pyramid nyo dyan. Nas ka na secure ti perimeter ti restaurant. Kadagiti mo daduma. Saron mo na ti luxury car ni Don Braulio. Siguraduan nyo met nga awan ti manglipot iti bunggoy. Wano iti konvoy. Madali, sana pa rin dito. Dili. Ala, umadan iti oras. Agsaka na kayo. Boss, yung munang bagitid na tumabo yan. Sumaruno tayo ka din. Well, magandar mo ti luxury ka. Boss, Timing lang, di pa nagmaneho, ha? Di mo unay partakan. Wan boss. Diyak kaya tasak ti umuna iti restaurant. Di kayat ko, siya ti maururay. Wan ka boss. Apay? Di may sabuyot ni Mr. Fortes. Nalabsak ito yung nakatakter iti waiting sheet nga turong jay daw. Tapos na darurayan na. Anya? Dahil tatinatlaw ko itay kinkuha na, boss. Anya kung mati makagapo nga apay ngagtaktak dari jay. Tsaka mo ha, boss. Oh, itaman pa ita. Dinasayat. Amiri sa man ang bagno apay ang nakataktar iti waiting shed ay dyan lalaki. At lalaki ti sisiman na. Saan na basta-basta rumrumuar iti tao ni Mr. Fortes? No, awan ti makagapo. Ano nga ti makagapo, boss? Awan ti makona agayam. No ti negosyo kat iligal. Pili. Ang mga mad no datayo ti sisiman ti nakita mabuyot na. Boss. Iso nga iwaras mo ti kapanunutam, Pili. Awan ti bakir. Na awan ti ulag na. Ti tao aramid iti illegal, agbalin anasirib, tapno lang mabukutan na, dagiti aramid nga illegal. Awaton dahito yung kwarta, General Marasigan. Apay na ito akwarta, Don Braulio. Kwarta mo dahito. Basta agtalinaid ka lang iti babaeg. Agyaman ako na Don Braulio. General, inton bigat met lang, sumangpet dagiti babae nga gapo iti kabisayaan. Sabtan nyo ida iti pantalan, ha? Apay dagiti babae. Agtrabaho da kanya kas may sa bailarina. When naman nala iti bangunat a nightclub. Kasta ka di? When? Saan lang naman nala ti trabaho da jaya babae? Anya pa'y, Don Braulio? Ilakok ida kadag iti ganggandahan. Anya? Nakala pagkwartaan ti white slavery saan ka ti, General?
Husto ka, Don Braulio. Ala, aramidon nyan tong aroti ipaparamid ko. Iti kasta, nasaya at kakanya. Kumusta ka, Miguel? Nasayadak met Altea. Kunak no di ka nagsublipay di lugar tayo. Nabaya ka saan ka nakita? Kastakmat kan ka, Altea. Syok ngay, Ma'am Althea. Di na ka di kumustahin. Ha? Ako'y kumakamustahan ka. Tat inaldaw mo't nga kita ka? Ha? Ayun, ma'am. Kaya ka lang ang makita anak kaisinan. Anya? Pasensyakan kinitoro, Altea. Narapa. Ay sa anak amang rabrabak gayang. Nagpintas akita ang tilangan ni Ma'am Althea nga umisong. Ala, husto daytan. Nakababayin kini Ma'am Altea der aramidan. Okay lang, Miguel. Meron ba makit ka nito? Nangro na tumapanag ichibalay. Ah, no kasta. Nakita man ti pagtanan ni. Kanahin ko asarong karan ni Nana Amalia. Nangro na di nagsakit. Ah, Away na na. Kumusta na Nana Amalia? nasayat na ten. Sana nga kululang. Kapoy di sakit na high blood. Nasaya at naroon na basta. Mabit lang. Purahin dak ito ay ke restaurant. Anta-itid ko akara ka ni Nana Amalia. Ha? Mabit lang ang Miguel. Toro. Itay pa yan agad tayo tinakay turungan ti matang mo. Kas ka lamang langit-langit. Agpampanunutak namin gayang. Anya ti pampanunutem. Ma'am Althea. Anya. Gayam. Anya nga tati kayat asawan ti marikrik na ita. Anya nga min dayta marikrik nam, Toro. Na makikita ko ni Ma'am Althea. Dugdug ko na ti pusok gayam. Anya? Oh, open nga umisang ka. Adda ka di makapaisang itimbagak gayam. Makakatawak lang ang timbagam. Among gayam. Agaya taksan kin ni Ma'am Althea. Anya? Pudno. Saanan ang maiwak si iti isip ko ni Ma'am Althea. Idigos mo lang dayta marikrik nam, Toro. Amang ano pudot lang ti bagim dayta. Anya, rob-robi pagdigusan na. Ang mga nagsakitak pa'y nagdigos kita. No way, gayam. Panunutak lang ni Ma'am Althea ngagpatpat nag... Anya? Sige, mapana ko iti sila ko. Panunutak ni darling kong Althea. Don Braulio. Napategla unay ti bagakan ka. Ayo na ito, General. Di ka unay agtal-talag kini Mr. Fortes. Ha? Anya ti kayat mo sa wan? At sayang guseng nga si katipapabasulan ni Mr. Fortes. Anang itimbre ka dagiti pulis. No apa na strek dagiti otoridad. Ti paglimlimngan na kadagiti karnap ak kotse. Anya? Naipalapayag kanyak na ito adamag, Don Braulio. Anya ko mati makagapo at traidore. Tinabayagan na kasosyo kiti illegal na negosyo. Dahita ti jakam mo, Don Braulio. Nagsarita kami pa yan, may panggap iti daan a bodega na. Apang ikabilan kadag iti agsangpat a kontrabando. Amang ano pamarang nalaeng, ti pan nakisarita na kan ka. Oh, Tadamat pangpanggapan na nga ramiden kontra kan ka. dahito ti saan nagararamitan kanya. Nauray na bayagan na kasosyo iti illegal na negosyo. Jack Bumdeng, amang patay kan kwara. Billy, malagip mo tinakita mabuyot ni Mr. Fortes iti asidang ti hideout? Apay, boss? At na ibaga kanyag ni General Marasigan, may panggap ken ni Mr. Fortes. Anya dayta, boss? Ipagarop ni Mr. Fortes at tray-traydoret. Siya kano, inang itimbre ka di pulis.
No apay ang natakwatan dagiti otoridad ti pangilimlimangan na kadagiti karnap a kotse. Anya? Sana ka nagkamali iti atak, inakitam aboyot na. Nalapit, agparpaliw tawanan bahin. Anya nga magkaramidin tayo ita, boss? Tungkal tignay ni Mr. Portes, kan kadagiti buyot na, siputan nyo. Na mga nadadakes nga aramidan na iti grupo tayo. Uwan, boss. Tiyawanan bahin na Mr. Fortes. Pagbalin na kiti na traidor. Punak man na nasingit na kaya mo ni Mr. Fortes, boss. Billy, awan ti makunagayam. Iswapasig a pamarang dagiti impagpakita kain kuan na. No kastamat lang ti magbaga na kontra kanyak. Nasaysaya at langan no patayak. Anya? Talaga nga ramidag na ita, Billy. Sana siya titungdong parang day-day ngawanan bahin. Jak pumdang amang patay kan kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ninong, anda ko may bakakan ka. Anya na ita, iha. Ada nagatang ko akong doyonit iti iling. Kat kaya ko nga ijayan di pagnaada. Anya. Gimatang ka iti kondo unit. Dito tataglawa mat dito mansyon na pagnaram. Ninong, sapay la ko mata sa anya at agidaksan ki inaramid ko. Oh, iha. Anya ka din dito yan na panunod mo. Nagpintas ka, naglawat ti mansyon. Apay apanawan pailaan. Diyak panawan ti mansyon, Ninong. Kaya ko lang matapag naadan ti kondo. Abo nga dagiti sakripisyo iti negosyo. Mala. Addakan ka dito. Mawatak ti pangadang mo. Nakasangkutan na iti babae naggapo iti kabisayaan. Good. Nagpipintas na iti babae ang mailako ka na iti gangganan, boss. Well, Billy. Hala. Imaneha mo dyan kotse. Nakitag ida-iday hideout. Uwan, boss. Naimbag nga oras mo na naaman niya? Ay, hindi. Sikamat gayam, balasan ko. Wala na. Mala, sumrak ka. Agyaman na, nana. Alabalasan ko. Urayan tabiitan ni Miguel. At ang amin nang ibaunakan ko na. Wala na. Napatig namin ti ibagak ka ni Miguel. Anya ayat ibagamkan ko na. Mabalin ama amuan? Nadamag ko ngamin ka ni Toro. Nga awan ti trabaho ita ni Miguel. Kat kayat ko kung mga alaan ang driver ko. Ah, kasta ka de. Wala na. Kasapulak namin ti driver ita. Kat ni Miguel ti kayat ko. Ah, ne, aday tamot gaya man. Alabalasan ko. Si kalatang ti makaamaw ang makisarita kan ko na. Wan, Kasta di, Althea. wan. Sabay na kumata umanugot ka nga agbalin ang driver ko. Amok ana talaga dakad ka. Iso asi ka tinapili nga agmaneho itilugan ko, Miguel. Sige. Di ka kaya tapayan, Althea. Agyaman na. Kaano ti panagrugi ng agmaneho? Sigaman. Mabalin mat nga ita. Okay. Adda ka di pa panamita. Kaya't ko ti agbiyahe amapan iti kabangibang a probinsya. Iti balay tinasingad agayam ko. Ah, sige. Sana parikot deta. Sakta agbalin ang driver mo. Yana Amalia, sa ginot yayan ni Miguel. Rimwarda ka di Althea. Ha? Rimwarda ka ni Ma'am Althea? Wen, Turo. Isa dino ka no, tinapananda.
Iti balay iti gayam ni Altea, ijay kabang ibang a probinsya. Anya? Oh, Oh, apay anak sannaay ka iti naunag, Toro. ha? Ay, wala na. Diyak lang pagarup, laing kagayang nga agmanay ho, Miguel. Agyaman ang Altea. Ada ko makayat ko adamagan kan ka. Anya dayta? Nakita tila dawan mo, hindi naggraduar ka EJPMA. Ah, Apay anagikat ka, kas may sasundado. ah, Apay ka din, Miguel. at ito ka salaysayan, Altea. Saan nga umdas ni may salangal daw, nilawlawag ko kang katiamin. Miguel, sorry. Oh, apa nagsorry ka? Gapot naman nakibiyan nga. Okay lang, Altea. Mabainok pa'y kintin. Anya ti pagbainam? Gapo iti kinalabit ko. Diyak matanalapdan tingiwat ko nga agdamag iti privado abiyag mo. Altea, Mabisin ako, Miguel. Mangkita ta iti mabalin apanganan ta iti iti highway. sige, Altea. Apay ngay akas to'y matantirik na. Rabing, ngam saan pa'y lang asim mangpet ni Miguel. Ay nga tan kinararamid dakin ni Ma'am Altea may lang. Kapeyak man kiti, tapangur-urayak kini Miguel. Jaske. Yak malapdan ti panagtibayo ti parukong ko. Makarik na akmatan iti panagimon. Talagang agayat akon kini Altea may lang. Toro, itay pa'y anak katugaw ka dito itirasa. Kasla dapat padaalam, katrabiin. Urayak ni Miguel, nana. Anya, Sa dinungatan a lugar tinapnapanandakin ni Ma'am Altea. Jack Abo ay maturog kakit din. Di mon urayan tigayem mo ani Miguel. Mapuyatan ka lakit de. Maturog ka latan, nana. Abay, ang laklatan dito itirasa. Urayak, tigayam ko. Naglawagan ti kundo pag nanadam, Altea. O, Miguel. Kinapod no na. Talupay lang nga daw ti panagnaad ko dito. Kasta ka di? Ala, amag anabannog ka anak maneho. Gapo iti panagbiyahe ta anak gapo iti balay ti gayam ko. Ditiran kundo ang maturog. Ha? Adamot bakan ti asilet iti ambay ti silet ko. Ijayan ati pagturog. Anya? Ang nakababay na kan ka, Altea. Itilangan garahe ti lugan ti pagturuga. Sana mo balin? Saan ang driver lang ti pangibilbilangak kan ka? Nagikat may saan ang singad agay niya. Altea. Pabay, agit ka. Kwa. Ala, namabisin ka? Mapankalakta iti kusina. Kalpasan na? Agi na nakamat kan, tani. Rabi iuna. Nagsimpet ni Ma'am Altea. Sana ka nabisinan iti nagbiyahe kami di Kalman. Pasig adag itingingina na restaurant tinanganan mi. So what? Apa yan, Toro? Apa yung tulog? Anya ka din di mapaspasama ken ka, Toro. Nothing. Toro, tagura na ka di. Anya kinaramid yung kini Ma'am Altea nagpatnag. Medyo kakundo na naturog. Mawata ko no apa akasta kay tagayem. Agimimon kanya. Kursunadam ni Altea. Ay sana. Hindi kursunada ni Ma'am Altea. Di mo nilibak. Madlaw-launay na kursunadam ni Altea. Iso adi ka naglibak, Toro.
Boss, anda sumangkot akong trabando di bodega ni Mr. Fortes. Wan, Pili. Dagiti rice smuggling. Kasano, boss? Itilat na bodega ni Mr. Fortes, di pangikabilang ka nagiti rice smuggling? Sanan. Itilangan bodega tayo, Billy. Narigatan. Ang mga nag-traidor ka na tayo ni Mr. Fortes. Anda ko may bagak, boss. Anya dayta, Billy. Sigunit informante tayo. Nasakit tinakam ni Mr. Fortes iti grupo. Talaga ada tayo ti atapan nga anak traidor. Anya? Anya tiramidin tayo, boss. Patayin yon ni Mr. Fortes. Areglado, boss. Ngamkas iti sigod. Planuin nyo ang imbag. Saan a basta-basta na ijay ataw? Nga puta na siglat man. Boss, naskin nga rin maplano ti amin. Ala? Rugyan yun tiyag plano. Unahan tayon tiyawanan pain ang Mr. Forte. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.